Sawubona sisenje. Yebo Unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila namhla sizokhuluma nje ngeindaba zikaNkulunkulu. Ngezwi elahlaba inhliziyo yethu but ke before siqala konke cela sigebisa amakhanda ethu bese siyamnxusa omdala kunensuku. Baba wethu ongcwele Nkosi kaSimulo. Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah El Gibor, Jehovah El Shaddai, Jehovah Tsikeno, wena omniscient, wena omnipotent God, wena Elkanah, wena Mikadesh, Rafa, you are the shepherd, you are the healer, you are the provider of everything. Oh Jehovah Shammah, Jehovah Elroy, wena wena Nkosi, we ask your grace be upon us. Namanje Nkosi silapha kulesikhathi lesinkosi sizokhuluma ngezwi lakho, sikhulume nangawe Nkosi ngokukholwa. Inkosi Jehova olungileyo njengoba sikholwa sithi sikholwa nguwe Jehova olungileyo kunjani ukukholwa kufika kanjani ukukholwa kumuntu siyathemba Nkosi njengoba sizawukhuluma abaningi abazosizakala namuhla amen haleluya amen sis Angie engifuna sikubuke kakhulu sis Angie namuhla njengoba ulapha kulesitulo ohlezi kuso singabantwana bakaNkuluNkulu ngugcina izolo unje ngubani igama lami ngingu-Angel Sibongo kaNhlapho Sikekede hayi nami ngisasenjani ngisoloko ngajiki soloko ngiprince ngwakangeme Sibongo sami so ngumntwana kaNkuluNkulu ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu ngambona enzima but namuhla nje ukhona ngathi sibhizi ngako nje la engifuna sikuhlole siswami indaba yokholo man indaba yokholo ithanda ngathi iba lokhuni mani ingenye indlela but thina ngifuna siyibuke soyi2 ngoba kahle kahle yazi kukhona amagama mangabe ukhutshwa nje wena thothi noma uyawa noma ubulala libhodlela uyayimemeza uthini ngithi oh my noma uthi esigegede uyayibona manje thina ngenxa ukuthi sesila kuNkulunkulu sesiyakholwa kukhona amagama emele siwasebenzisile ja mangiwa nje ngithi khaphasaya khatho uyayibona sekuvukile imi khona lapho sesikhuluma ngani ngalolimi lale ekhaya le uyayibona lento le so say language yethu le uyayibona abantu basemhlabeni bathi ha mntakabani banyana babize leso sibongo esithini kodwa namuhla sizokhuluma ngaloko ngoba sisuke sesidlile khona lezi esidlayo khona lesekuvakala ukuthi mase udle lokho bese ungene lomntwana kunetindo letisuka kunesimo lesintshintsha akusafani nakuqala kumele kuchintshe vele nekukhuluma kwethu akusafani kunjalo so namuhla ngifuna sibuke lapha kuRoma 10 evesini la 17 la likhuluma khona ngalendlela elithi ukukholwa uvela ngokuzwa ukuzwa uvela ngokushunyayela izwi likaNkuluNkulu lisho njalo leli kunjalo manje so ngifuna siyibuke la njengoba likhuluma lithi ukukholwa uvela ngokuzwa uyayibona ukuthi mangabe sesizwile ngithi siyalalela base silalelile bese siyezwa bese kuvela ini ukukholwa ngani nje ngokuthi sesiyakholwa mangabe akhuluma Efeso 6 lapha kuverse 10 athele ukugcina khuluma Paul uthele ukugcina inani enkosini nasemandleni amakhulu uyayibona into le yini lokho sesizwile bese senzani sakholwa yilokho uthi thina mina nawe kumele senzeni kumele siqine la ekholweni siqine emandleni akhe ngoba khona lona amandla yena yedwa wembetha amandla njengenjalo uyayibona lento le njengoba mbetha amandla njengengubo thina semele senze njani siqine kulawo mandla ukukholwa lokho kubizwa ukuthi ukholwe phambi kokuba uzokhona ukuthi ukholwe ukuthi uqine kulawo mandla lawo ngani ngoba sekuvele ini ukuzwa sesizwila ngithi liphinde likhulume lapha khona lapha kuEfeso eEfeso ngamthandanga akwenze njani futhi Paul uyakhuluma kakhulu lapha kuEfeso 17 mayikhuluma Paul uthi bese sigqokiswa isigqoko sensindiso sesibekele sesifuba esikulunga esikulunga manje ngeke sikhona ukuthi silunge singakanjani singakakholwa ngoba kahle lokukholwa but prince ukholwa ngenfo le ungayiboni se ubuye ukholwe uyabona
ukholwa ngento lo ungayiboni uthi uma sewukholiwe sekube seleti into yatendakalela ungabona Johane uma kayoshumayela kuleli gwadule ushumayela esikhathi kungiso kungasiso ushumayela ebantu labangamboni uthi phendukani ngoba umbuso wezulu sewusonzele lithi labeva yayibona inzaba isekuvela angathi wena yini lelo ivile kahle inzaba isekuvela uma utayiva lento ibese iyahlala bese lethi into yatenda bese kuvela lokholwa labo yebo kuyini kahle lokholwa ukholwa kuva ngemvo le ungathi ukuthi utayithatha uyihlanganise nani but ithi uma ifike etivindlebeni yakho bese wena uyayiva bese uyayilandzelela uthi uma uyilandzelela ivela intshintshe lesimo so ubone letinto seyithathandakalela uyakubona kungako uthi ithi le ndvodza lena ngekufa kwenkosi uziya nami ngambona lokumbona kwakhe weva livi lelafika la ntshintsha impilo yakhe uyabona bese uyakholwa uyabona inzaba isekukholweni bantu banamuhla bafunda ukukholwa kahle abafunda ukuva uyayibona uma sewusoyivile lento igcine seyitenda uyiva ingekhathi umvelo umntwana sewuyakhahlela sizathu sewuvele ngoba lokuzwa kuvela nangalokuthi vele ngokushunyayela kwalezi kaNkulunkulu bese kuyavela bese kujika futhi kwenza lokuthi lo muntu lo shunyayelayo ngalezi laNkulunkulu bese ayakholwa yebo yazi ngithanda nalempumputhe yakithi lapha eBhayibhelini ngithanda le mpumputhe ngoba yona yezwa yebo ayithayibona ivale ndvodza yedlula yabese iyamemeta uyamemeta Bartimeyu uyabuta futhi eqala uzikani kwendakalani la ngoba uva leti bathi hayi nguJesu londlulako uthi ayikhona Jesu mvotsane kaDavide ngihawukela kahle bekadzinga ukuhawukela sizwathi ubeseke vile uthi kunelivotsa letawudzabula uyakubona uma ka evile wathi hayi ngiyiseni lapha bathi hayi uthi ngifuna kuya lapha ngiyohlala lapha baqapha ngeke uthola imali uthi kunento lebesekayivi and mase uyivile lento ayisakunika ikuthula ngoba saziwa singabantu abangaboni ukuthi sihlale siphaphatha yebo ke baye bakuthulise man bathi hayi ke uthule wena mluthe uyabona bathakazanga athule Bartimeyu waqhubeka wamemela waba nokukholwa Jesu mvotsane kaDavide ngihawukela sizathu bekade kuthi ekuveni kwakhe kunesimo lesitawuntshini uthi ngenxa ukuthi sowukholiwe yemisebenza ayizwile ngalendlebe yakhe angabona nje uthi hayi ngoba lo oladuze kwakhe uyamtshela uthi nasi isiquku siqhamuka sihamba na Jesu Kristu waseNazaretha uthi uthini wena uthi thula uthula wena elikhulele ukuthule wamemeta kakhulu wathi ke Jesu ndotsane kaDavide ngihawukela kahle uvile lo muntu wathi ngakhawukela kuko konke nje ukuthi into leyibalekile lapha nethi kuva once weva into sethi yatilungela ungakhalile okuningi nethi wena khalela kuva wayiva lento wayivisisa kuyatendakalela khapathaya kasi uyayibona lento le mighty God uma once wayiva lento wayivisisa kahle akusadzinga uhamba uyifune seyigcine seyatendakalela nawe bese uyamangala kuthi kanjani so uva lento seyenti igobhoda ngekhathi uyakubona so uyatibuta abantu bathi kanti Prince udleni kanti uvele endvo uyakubona ngoba ngempela lento yingumlilo ene inemandla hayinemandla man angathi nje mina ukuthi ngibalo bathi bambelela for ini uyakubona ngoba lento iyaphila kunemfotsa lesihamba nayo once wayiva uyakhumbula Prince lapha kuSamuel uma Samuel ahamba nababa wakhe bamama wakhe sekamise ethempelini ngoba angisho ukuthi uma kambuta lo mana akhuphuka bambuta ukuthi lo mntwana wakuthembisa ukuthi utawunikela ngaye wathi sekakhulile wamutsa na 3 years wamthatha umisa ethempelini lithi uma kahleli lapha ethempelini uva hey
kunemandla kuva manje good prince Hayi, uyaliva leliphiko uthi makaliva uyasuka uyahamba uya kumpriest Eli uthi umpriest Eli hayi buyela uye uyolala uyabuyela futhi uyalala uyaliva hey kunemandla lokhu liyaphila ake uvelele uyibone ukuthi angeke kusebenzele uthi matheka yivile uyabuyela bathi phumphizela uye uyolala uthi makabuya uthi hayi man ake uphendule uthi yebo Nkosi ngikuvile salukhuluma hey angathi mina oh mighty God kuthi ngabe wena uyayiva lento kuthi mayifika nje hayi man kuva kunemali nalosibukelo uyasizwa nalabo abalalele ngendlebe abafana nami nawo bayasizwa nabo sikhuluma ngamandla kunemandla ekuveni ukhona lokukholo kunetinto letintshintsha ekukholweni vanile inkinga sihamba siva into letiningi sihluleke ukuva lento kanti khona lento emele kunento lencane enebhuthilalelo uma uhleli ungumuntu man maphimbo mabili kunaleli likhuluma kancane ake uvisisile yona eleliyakhutha etimeni ukufike ulive likhulume kancane lithi hayi man ungayendi lento yekela lezi yenda uvelele lincane utaliva ukuthi lento liyaphila uyayibona but hayi ungikhumbuza lelizwi leli likhuluma ukuthi ngimile ngasemnyango ngiyanqonqotha lo yivako hey angathi vula uthi mangitongena ngitawuhlala ngidle nawe but abantu abafuna ukuvula yazi ukudla nale ndoda kumnandi kakhulu ngokuzwa nje hey ngekuva uzwe le nokho ukuthi nayi seyanoka le nokho iyanqonqotha mengasemnyango vula ngene uma utokhumbula naleli verse lapha likhuluma ngetintombi letisho Mateyu 25 lithi leti ntombi betilinze umyeni ene betingadi ukuthi lo myeni utawufika sikhatsini tithi kwathi ekhasi nobusuku beva umsindvo kuthi nayi le ndvodza iyeqa seyikhona lithi beva indoda yamandla indvodza yemandla beva kuyahusha beva umoya ngekuva kwabo lithi bavuka hayi kabe nalokuzwa manje inkinga isekuvela uma utawuva lento vanilento yasimakazi bayizwa yekela kuhamba uvele letinye izinto ake uvele into yaNkulunkulu lithi uma beva lithi bavuka bakhanyisa bakhanyisa tibantayo lezi zinamafutha leti nemafutha ngabe unawo yini umnyaka lo mngaka ushikaneka le usuku nemini ngabe siyavutha indisakho sibani uvani wena ngabe siyavakala lesakho sibani ukuthi khona lokukhona yini hayi amandla phezulu kwamandla asekuveni but prince amandla phezulu uma utawuva lento itawuphila uzokholwa uzokholwa uma utawuva lento ngoba lokukholwa kuvela lapha ekuzweni wayibona leli nibhothi uma ithi ngekufa kwenkosi uziya kunento le wayiva uyiva ekufeni kwenkosi uziya kunebandla labaphendukako batshintsha izinto kutshintsha ngisho nalo longa but prince bekuyini lo ngoba ngempela ngokuzwa kunemandla sakholwa nje salandwa ngamanye amazwi akhulunywa kithi salandwa uma ukhumbula kahle but prince la walandwa khona la usuka khona uma ukhumbula lemveni le kungabathi uma ngiqabanga emva iyavuka indumiso ivuswa yini ngilelivi leli walivi lafika la ntshintshe makomshi wazuzeka wena ngoba kunendo le wayiva yathi uma ifika yenda umsebenzi empilweni yakho Jesus hayi siyabonga siyathemba namhla bazweli kakhulu hayi siyabonga lapha emakhaya siyabonga nawe osazothatha isikhathi usilalele usizwe sise kahle siyabuya futhi sisazochubeka nje sikhulume kuningi sisazokukhuluma kuningi esamele sakhane ngawo la kuNkulunkulu sihlezi khona valelisa sis Angel siyabonga abalaleli emakhaya sibonge kakhulu ukuthi nisilalele qhubeke nisilalele sisabuya futhi stoshare live la uNkulunkulu egameni lika Jesu amen salokhuleka uvala
Siyabonga babe wethu lo ingcwele. Oh, Jesus. Siyabonga Yise wenkosi yethu Jesu. Almighty Siyabonga God. Ncaba yithi Ncaba. uNkulunkulu. Siyabonga uNkulunkulu onemandla. Raphathana, Sikuvile Nkosi Kasonto, nanamhla emini ukukhuluma letimpilo Oh, tethu. Jesus. Egameni lika Jesu We Kristu thank waseNazaretha you, Lord. live lakho leli thank you, ngukuphila mighty God. linemandla We thank you, mighty ekuveni. Ungagcini ngekukuva kuphela ubese uyakwenda egameni nasegazini lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah, amen. Siyabonga kakhulu okuhle konke makunilandele emakhaya nalapho enisibukela nikhona nalapho nihlezi khona nje nilalele yithi laba Prince Mrs Angel isilindele nangomumso nizosibona siloko siqhubeka nendaba enkulu kaNkuluNkulu. Namhla nje besikhuluma ngokukholwa ukuthi ukukholwa kuvela kanjani, kwenzakalani ngokukholwa. Siyabonga.